Anya laki din! Anastasia, aglinis ka man dito'y balay, tao may agpasyar daan timlina kan Uncle mo Jerry. Ni, asino da kita? Apay, di mon malagip ni Antimlina. Hindi ka mo? Awan gayam. Ubing ka pa, idiin may dapim masyar. Awan pa'y nakam mo iday. Kan, asino day ta nga Uncle Jerry? Kabsat ko iti ina. Nabayag matlang anagyan iti Manila. Agpadpadada ka ni Antimlina. Aglinis ka Siguraduam nga awan tapok kadagiti lamisaan kan istante dito'y balaywan. Mapanak ko maagbuya iti kontes nga agluto dita Kapitulyo. Adula amin. Awan tumat lamaganap mo dita ning kagbuya. Nausumak nga ron nga agluto. Naglinis ka kiday. Tama pa anak makitsenda iti ipasango ta kadakwada. Umunag kayo, kabagis. Kabagis Lina, kat kabagis Jerry. Nagyaman kami. Adan na iti bisita. Jak pa'y naluto na ito'y kananda. Umunagtan. Ay, makabanog ti agbiyahe. Una yan. Tapermimot gayam ti pudot na dito probinsya. Awampay lairo konyo. Mabit laang ta ipaalak ka ni Anastasia di electric fan. Anastasia, alaam man di electric fan dito'y salas, nakasapulan daan ti kan Uncle mo. Naisaksak mo di electric fan. Kat ito'y pa ya. Apay ngay asaan mo't nga agandar. Kastoy niyo. Pagandaran. Kastagaya mapaandaran dayta. Masapula pampagen. Apay ngay? Ne, apay ngay nga gun-gun matan. Ayan na ayan ni Manong mo tatarimaan na dito electric fan tayo. Saan pa yan nagawin? So ka din dito di anak mo baby, di pimanaw kami dito. Ay wan, ni Anastasia. Punay kamatan. Takastapay matintad mo anagan na. Nagatindog. Anastasia? Mabalin mo't kumaata siya. At numasosyal, Uncle. Tasang ko na ba? Pangbagat anagan? Tasha. Adda etch na. Tapno balasa nga denggan. Amom ka di tinagan dagiti kakasinsin mo. Jay katawunam nga anak me. Jay babae, Britney Joy. Jay matlalaki, Carlo Joshua. Kasta ti uso anagnagan ita. Saan atas siyang wano Anastasia? Ay, nakaluto ka ka din anak ko. Ingkan isagana ti makan. Ay, wala nang. O sige ha, panawan kayo pa dito eh. Agad-adal ka di pa ilang ta anak mo. Di na kayat. Nagpatinggalangan iti high school. Nangala iti short course. Agluto mati kayat na. Agluto iti... Anya ko ma? Tinasayaat. Pagalaam iti kinadoktor. Wano, abogado. Isum na ti agluto. Kaya't nakano ti agnegosyo. Nabsugak. Naimas dyan loto ni Tasyang akin nantayo. Uray sa ngarod. Simple lang matagitin sa gana na ang naimas. Kunak nga ron, nga iso ti paglaingan na, ti aglutaw. Rumwal tayo itangal daw. Takaduain na kami amapan mangpasyar kadagiti daduma kakabagyan tayo. Wala. Ano, dagiti kakabagyan tayo dito eh. Isurot tayo ni Tasyang, no kayat na. Diya kaya ti sumurot nanang. Agbati ak dito'y balay. Tapaya di mo kayat.
Adamot lugan da pagluganan tayo. Jak ngarot kayat. Kababain ka dakwada. Kayat da sumurot ka. Nakauyaw man da kita kakabsat mo. Apay, inuyaw da kaya. Anyangay. Saan ka di pananguyaw di panang katawa da itinagan ko? Ay, para day talaang gumora kan. Nagadungamin anakan. Day tapay mo't Anastasia tinapili yung ay panagan kanya. Imbagak matan kan ka, pinagtipon mi, tinagan mi, iti day ditatang mo, at tasyo. Kanagan kumat nga ana. Iso nga, Anastasia. Ha? Diyak kaya ti sumurot ka na kayo? Sige, rumor kayo latan. Ay, diyak samot masurutan di balay ti kasinsin mo, amistra. Agdiritso tayo, una agkilo tayo. Agdiritso tayo. Sige. Diritso ka na umanong. Nabayag ngamin na jak imimbay di tao. Kasta ka day. Ana? Ay na, mabalo adagos ni Tasyang. Siyak man ang tinakita da ito, bakit? Nay, apay anak ko namday ta. Kita nabnabiyagayam jay dakla siding iti pagtadtadan ti Luana. O kita na imbag. Ay, di man sagit-sagidan da siding ko, di tarupak. Kit-kitaan bilaang mahal. Malaksid pa ita nasapa mabalo. Ang mga no kanser day ta siding. Ay, saan kumamot Dung wak da ito nga anak kao tanagagat. Numatay adagos, gapo iti kanser. Ay, adyalaan nga tibiyag kao. Apay nga ita kalangan nagawin. Kat ada bisita. Isumot lagayam nga da nakaparada lugan dita sa angot ibalay. Asino dagiti bisita ya? Daan tilina, kan Uncle Jerry. Ha? Dagiti man nagtagibasit iti pada da atao? Kasta ka diti ugali da? Anya nga nasaysayat ko manusandan nga imay. Isumat lagayam Tagtagibasitin dak ta istambayak lang. Isu asa anak langan ngagpakpakita kadakwada. Nagawid ka din ni Manong Mau? Nagawid. Ngam nagsublimat la adagos, tada ka no trabaho na. Ada trabaho na? Ada, kuna namot. No kasta, nauman iti panagbalin na nga istambay. Ay, nanang, kaanong agawid da antikan, Uncle? Apay adamdamagam, kasangsangpat dalang idikalman? Pagaw-awidam idan. Kasano, kadagiti amin akabagyan abinisita tayo. Awan lati naramid da. No di ti aguyaw? Ay, bay amlat ta ka di ida. Inuyaw da ito'y siding iti rupak. Kinadnganda pa yung tibiyag ko. Anyangay day ta nga aramid da. Hoy, si Kamberting! Dinak man paswitan dito'y tenga ti kalsana, Uy, agong nga tadagos. Kasano? Dinakmat nga min pampansinan. Tapay kumapansinan ka. Agpapansinak nga rod. Wanya, kaano nga agdate ta? Agdate ka, may Sam. Nagsungit ka matan, babe. Anya, babe. Kaya't ka nga ngawagan iti babe. Dakas ka di? Panawan ka man langan dito'y. Perjim lang, tel daw ko. Uy, babe! I love you! Tasyang, nasaysaya at no saan ka na makiasawa. Nay, apay anak ko namday ta. Nabnabiyag jay siding ije pingping na. Ang mga numabalo laang ti anak mo. Hoy, Anastasia, dengdenggam ka di ni Antay. Ha? Apay ka di? Ada ibagbaga ni Antay, may papanday ta siding di ta rupam. Agsilsil po nak, tsak dengdenggan ti bagbaga na. Ay sus, kita day ta siding di ta abaga na. Ay won, talaga nga adda siding iti abaga na. Idi pa'y la baby ang nakitak day ta. Kat kunak ano awanan. Nabnabiyag manan. Apay ka day, anya ti kahit asawon day ta asiding iti abaga na.
baklayin na tirigat ngagnanayon. Anya? Oy, auntie, di mo man sasawon ti kasta? Ay aguli magkatag sasaw pay laang na time. Awan progreso iti biyag ti adasiding na iti abagan na, patyan na kumata siya. Agnanayon ka nga agrigaw. Ay, sayang, jakmat na rogyan di cooking contest. Asino nga taaya tinangabak? Babe, Addaman yun dito tao. Hoy, di na kawawagan iti kasta. Sumsumgarak. di na ka di kablaawan, babe. Siyak tinangabak iti cooking contest. Champion ko naman. Sikati nag-champion? Wen, isa mabali na kung nagagaram ka. Sumardeng ka. Apay, kayat mo, ti matay adi na oras? No patay ti kay batugan ti ayat ko ka. Di uray matayak itan. Ay, kunam siguro no agang angawa kanya. Oh, makitan ba ito'y siding dito'y pingping ka? Isungarap day tati nang papintas ka, babe. Bagbagay mo. Kaskala artista. Mom, ti kayat nasawan da ito'y asiding ko, ha? Manangibalo ak ka no. Nangag ko daytan. Ngam sana ka mamati, babe. Pamati lang dayta dagiti lalakay kan babakit idi ugma. Ay, iso ano kayat mo ti agbiag iti mabayag? Sardengan nakon. Mangkita ka dita iti sabali a babae nga ayatam. Saan asya? Tamanangibalo ak. Awan mo tunjelugan da anti ka nangkal. Ay nagawid dan. Kelata nagawid da. Emergency ka na. Anya day nga emergency. Natiliw ka no di lalaki nga anak ni uncle mo. Ada ka no imot na nga illegal a droga. Anya? Ni, kunak man nung mga ala iti kinaabogado. Iso man ti kunak day ta. Ay ngam, loko gayam day nga anak ni uncle mo. Agad adal. Ngam sanda mo't ang makaturturpaus. Asino itakada kami ti mang bakbaklay iti rigat? Ay, nimot antim Lina. Pinanawan dagiti anak na. Sapay, puro professional da. Idi nakaadal dan. Pinanawan dan ti inada akas laawan anyaman na. Dakon. Adan ni Manong. Nanang, dakon. Apay ga itakalaang. Nagbiro kak iti trabaho. Isu asanda kon ngawungtan. Anya trabaho nga itinasarakam. Construction? Maano samday ta trabaho? Ano usak tapnusan nga ibaga dagiti kakabagyan tayo nga istambayak nga agnanayon. Ipanagnag ko kadakwada, akabalak mo tiyag progreso. Kasta tinanakam alalaki. Ala, agluto kayo man kit iti merienda. At daw may abisitak kay. Iso tinang tulong kanya ka makastrak iti trabaho. Sige. Agluto ak iti merienda, Manong. Anya a merienda ti luto. At damit gayam kan ka ti basit asarming aberbero kakading. Ay, pagsarsarming ko nga ron dito'y siding ti pingping ko. Kuna ngamin ni auntie ama nangibalo kano ti adakas to'y asiding na. Patsyamay. Nasaysaya at sa kano sa anak ko na makiasawa. Ngamin, ama nga numabalo akadagos. Anya lakit din. Awan ti mapasamak kan ka no patsyam dagita nga istorya. Yawat mo man kit di dayta sarming. Tagi barbasak man. Yung kanisagana dyan merienda ngayon lutom, taumay ka nun ti bisitak. O sige. Babae siguro to bisita man niya. Girlfriend mo siguro anya. Sigurado ati bisitak daytan. Sige. Inakisaganan ti merienda. Inakitaan ti nagtuktok. Oh, kunak tumat asikan. Umay ka. Ay, agyaman ak manong. Umay ka. Tagtugaw ka. Tagmerienda tayo itong madamdama. Ay, nagmayatain. Tamirienda adagos. Tuyan ti merienda. Ha? Birteng? Oh, Anastasia. Isu ti bagbagak ken ka abisitak. Ni Berting. Nalaing nga agluto da ito'y agayem ko. Kasmatlagan ka. Champion iti cooking contest ko naman. Nagpintas gayam to'y kabsat mo.
Mabalin ka din nga irito na ken kwa na, manong? Ah, day talaga ayam. Kursunada kahit. Nalaing agluto day ta. Kaya't nakano nga ro ti business. Ay, agpada kami ha. Kaya't kumatiag business. Ala, agmerinda tayon. Oh, Anastasia, anya ti makunam. Magustuhan nakakanon ni Berting agayem ko. Iso ka di daytoy, diag din dinamag a restaurant data siyang, kanti asawa na. Anya tinahagan di asawa na. Birteng ti birngas na. Bert mo, ti awag ko kenkwa na. Imbag man ta adagayam negosyo da nga agasawa. Damagak man, si bibiyag ka di pa'y ti asawa na. Ay si bibiyag pa'y Tay ko na ama nang ibalo ni ta siya nga anak kao. Ay sana pud no dayta. Saan? Jaim bagam ide abaklayan na tirigat. Ititong palbiyak na. Sana pud no dayta. Tanay, puro nam ay matibakbaklayan na ita. Ay kat nasaya at no kasta. Kunak ano impaoperayo jay siding na, ijay pingping na. Apay ko mga ipaopera na. Kat iso matinang papintas kan kwa na. Sa bagay matkit di. Impakita mo iti doktor. Saan ka nung matakanser? No kasta, swerte iti biyag na, dagiti siding na. Ay, pudnaw. Dagita asiding na, ti swerte iti biyag na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.